First knockout open to all football tournament are jar apsa organized by Yatrilang Group Nong Sopian. Kamat Defu kabadai menta kasngi. Ka jakai lekai kadai Nong Sopian playground kata nadu kapor sipobaje kajing lekai kalong ka Nong Diwa United Persya ya ke Siperlok FT. Hakapor kat arsiteng kajing lekai kanlong hapdeng katuk tak jelang Persya ya ketenalet. Hakapor arsiteng kajing lekai kanlong hapdeng ka louding song FT Persya ya ke TRG Sopian. Kini kide ki lightly ki jing lekai mentaksngi ha kasin kabasau ha kemadan sinong no Sopian namenta kene ke turnamen.